Okay, good job. Yo, what up mga kapuso, mga kabarangay? It's your boy Papa Bami, the place to be. Guess what? Nako karon diri sa kids zona diri sa may SM downtown. Actually, usa ni sa ako favorite nga kids playground. Pero may namang gaanahan sa akong bata kay aside sa luwag manggod kayo. Kaya bitang malingaw po kag apil, ma-relax pud ka. Namang mga playhouse manggod mga kabarangay. Na kani bitang gamay kayo siya, murag guot ba, murag alimuot. Kani manggod diri sa may kids zona is luwag ba. So dagag kayog madulaan ang imong bata. And natimingan pagit karong adlaw mga kabarangay kay na sila yung pag-games nila. Christmas is coming! Are you ready? Okay. Naka-timing na is naka-apil lang ako bata. So naaman ni sila bag-o nga ginalungsad karon about nining online nila. Karon pag mo anhi ka diri is through booking na sila. So all you have to do is download their app para di na ka mahasol, pwede na ka magpa-book daan. Para pag anhin mo diri, scan the code na lang po dayon and tuloy-tuloy na rin kag sulod dayon. Good afternoon everyone, I'm Michelle Oliver from Kidzuna CDO, SM Cagayan de Oro. Among rate diri, among entrance fee for kids is 1 hour 260, 2 hours 350, and for 3 hours nami 400 pesos. 1 kid, 1 guardian. Si guardian is free and existing guardian is 120. Also, we have birthday package. Our package inclusion is depende sa package na i-avail ni customers. Nami 10,000, only playground lang na siya and bawal magdalag food kay since wala area for food. Nami package B, 24,000, 50 ni siya ka kids, 50 pod ka guardians. And pwede ni siya magdalag any foods like caterings kay naman may area for food and this is exclusive. And also we have package C, 40,000, 85 kids, 85 pod ka guardians. Muni among rate for weekend, like Saturdays and Sundays and holidays. This is exclusive also for 3 hours.